Sanibona abathokoza abantu bechosa ubele kanti ke lona ngumelaphi wendabuko uDr Topsama all the way from Elsikisiki Eastern Cape eMampondweni but kwenza lolwana ngale Swatini kwaNgwane wasobhuza lana ngizokhuluma ngedliso lento ekuthiwa idliso noma umuthi wentando lo ngigayayo ngwadiyo noma ngwaziyo unokufika ufike lapha kimi doc ngizofuna usizo nomuntu ngiphila naye but lo muntu lona sehlukene ngendlela lesingayazi ake sisekelise manje le ndlela esingayazi lo muntu lona angizange ngimfebele lo muntu angizange ngithini nje wasuka wadina ayive into enjalo yasibhekise nje kakhulu lapho wasuka wadina lo muntu nje angazi ukuthi wenzakalani mangimfonela unalokuthi uyakhuluma kahle but akasondele eduze kwami hlaba zenkosi kunento engihlezi ngichazisa either ngisema radioweni ngophi ilokhuzana umuthi ayona into lengahlezi isolution kuzo zonke izinto angithi umuthi wothando awukho umuthi wothando khona futhi sithinta umuthi izinto zenzeka but there is this thing now yenyangeni kunomahluko wento okufuna nawe bese uyawubheka ukuthi okay lo muntu asixabana ngasitheni lo muntu lengijula nawo ngikhuluma ke manje yenyangeni ngento yothando yo partner wakho kunento afuna uyibheka ukuthi okay lo muntu lokuqala nje lo muntu lobekangithanda futhi wena wazi uthando right nokuhamba ngenyangeni ngiyofuna usizo njengoba ngisho fika enyangeni inyanga leyazwayo ukuthi ayivele le njengami nje ngizosho kanje le njengami into enzothanda ngoba ngiyabugaya le njengami uye lapha enyangeni ngoba uyavuka ukuthi okay le nyanga le iyagaranta ukuthi hey umthu wentando inawo uyangizwa kahle so ufikile lapho ufike lento kwakhona qaleke manje disappointed ngoba lo muntu bekagaranta lento yakhona bekagaranta lo muntu lona ayingisebenzeli mina yayive into enjalo uyavela enyangeni pha ukuthi akuhambi kahle ngithike mina kunezinto vele lo ngeke uzinqobe ngothando ya sometimes ungaphumeleleki sometimes kunokuthi wena kuqala umfana okanye intombi into lencane lehlulwa isiphatho there is this thing engibelieve kuyo mina ekuthiwa inhliziyo yomuntu lo ngeke uyijinge phela lo muntu lo udalwe uNkulunkulu you can do something ngomuthi utransform leyo inhliziyo leyo but it's gonna be something for temporary you must know that I'm a traditional healer ngikhuluma iqiniso nje manje ne kunezinto umluzo lo muntu lo pha ukuthi lo muntu lona umluzo ukuthi izichitho kunomuntu okulandelayo lenibange naye into lezinjalo ne ikhona leyo nto leyo but nginento engithi abantu abahlezi beba into labazama ukuyifunda kuma partners wabo ukuthi lokhu ngluza kwami lo muntu lona ungluza ngazithini kokuqala nje before yenyangeni lokhu ngibhedela kwami lo muntu lona ungibhedela ngazithini ngoba ngithi mina kunalento in a relationship ebizwa ukuthiwa sisiphatho sothando esihle uyeva uma ungakwazi ukuphatha umuntu kakuhle because sometimes abafazi okanye amadoda othandweni abahlaliswa just because imali kuphela noma yini kunama actions amahle omele uthenzeke uthandweni kunenhliziyo lenhle emele uthi ube khona ethandweni ngayive into enjalo wena ke uma uba ngumuntu lo ngahlulwa kwipartners zakho partner yakho uhlulwe lezo zinto ayikho into ayikho nje into lengasebenza kule relationship number 2 naloyo partner loyo ever since wenza kuwe wa approach wakutshela ukuthi akuthanda or ever since nawahlangana naye wabe accepta in your heart obvious wenza ngesihla azangakhombe ngesibhamu uma efuna ukudisappearisha ngeke azavalelisa live into enjalo ngeke azavalelisa if uyibambe lapha ekuthini kwami ukhulumeni kwami eqaleni ngathi kunokuhlwana ngesichitho kunokuhlwana ukuthi kusuke nje kuthuleke nje thule umuntu futhi uthola ukuthi uma ukhuluma naye uyakuphendula kahle lokho asekubheke ngoba nalapha ekuthakatheni umuntu especially kwinto zothando it's not easy sometimes ne
ngoba yini ngakho is umuntu phela uma umsukela ephawule something ukuthi wena unasiphatho uhlezi ulisana ngento engekho into engekho khona izikhwele nje ezingekho nje phela ukuthi lo muntu lo wathakathwa kuyibulu lesikhwele lesi isikhwele nje samasimba lesi yabona njalo. So lapho lo muntu loyo ngesikhathi ezidistance noma ekushiya kunokuthi amadlozi wakwabo lokho accept futhi akujabulele ngalo ukuthi abone ukuthi mntanami lo muntu lona awumphiwanga bese ngithi mina danki uma umshiye kahle nje ungamenza nga next wamkhwaphilizile ukuthi umlwisile umthetho. Manje uyafika wena umuntu wesifazane kumbe indoda uthi asithathe lo muntu usho kumina ngeinyanga lokho sometimes kwenzeka sometimes kungenzeki ukuthi lo muntu lo unamadlozi wakibo aenda phekubona ukuthi wena uyisiyuzana somuntu noma uyisdated somuntu ukuthi awunathando ngendlela right yayiva into enjalo noba nje kunesikhathi nje umuntu usuke umphiwe kamadlozi akhe into ukuthi lo muntu lo kwenhliziyo ngemphiwe kwendala kunento lezi njalo ufuna sizi understand ihlebe zenkosi ukuthi umuntu sometimes ubuye umphiwe ngothanda but nongamphiwanga uNkulunkulu eyazi ukuthi uzibani nozibani ngeze siphane kahle like abaphiwanga nanga ukuthi nje ukwendala baba bakho leyo nto leyo ngasho uncame ngomuthi kunento njalo ufuna ukwenda up esicabanga ukuthi zikhona azikho yayiva into njalo umuntu ngamnye ngithi mina ngiyenzela ukuthi ube yisangoma ube yini umuntu ngamnye unedlozi lakibo lelimvikelayo so singathi yathakatha la amadlozi akibi mekhona ngeswehlulu because amadlozi uqala ayona into ehambisana noNkulunkulu ephinde umuthi kwawona uqala ususebenzisayo ekuthakatheni lo muntu oyinto lemoldwe noma ledalwe ngamadlozi iphinde idalwe nguNkulunkulu kakhulukazi nguNkulunkulu lo dala ehlahla namadlozi la into enjalo amadlozi afike enze salt into ekuthiwa isalt afike abooste ngokuthi uyabelieve kuwo uyawaphahlela kahle ngosebenzisa umuthi konke nje ngozoza uthulwa lo muntu uthola ukuthi umloyala ukuthi wena uyinto lemyuzayo ufuna izimali umbona ukuthi urich unjani hey idlozi liyalivala leyo nto leyo ngikhatha ukuthi unyanga lelo muntu lo njani ingakusethe lo nyanga le kube raje isikhathana just because wena ufuna into ngokuthi ufuna ukudlungula lento awunayo inhliziyo yakhe futhi uthando alubhekwa silifunda uthando umfundo partner nasa uphila na ubuke kunabantu abangena in love by force kanjani uforce ama feelings just because lo muntu lona unento unezinto ayihambi kanjalo. Hlobo zenkosi uDr Topsama all the way from LCC ngiyavalelisa ngumba phansi eSwatini amen sale kahle ngiyathemba ukuthi labangivanga labangangazi bazwile manje uyokhomenta wena lapho futhi subscribe ngiyabonga.